Clear to te hinzawa in si baivek ule. Tun chum video a chuanin India tectonic plate chu akhichat ro maya hemi avangin leilunga chiana nasatak ron thleng thei thut din hmuna kan ding meka chumi chungchang soifiana chu ron let don ani. Himalaya tlang dung hnuaya chuanin tun hmaa an lo la hriat ngai lo scientist te chuan thil thar hmu chhuah an neya chu India tectonic plate hi tun hmaa an lo ngai dan le an lo pom dan ang kha ani lawa thil thleng thar a omani ti hi ania hemi awang hianin India rama cheng mi pui billion pakhat point pali te chu din hmun der thonga anom ti antar lang ani kumenge mozat liam ta khanin India tectonic plate hi slab pakhat maldin ngot ni in an ngai china chuan he tectonic plates in Eurasia tectonic plates chu vanorin khovel pumpuya tlang dung sang berde chu avaton le ni in an ring ani amai ro chu rin dan chu tun hnaya leilungan zir chian na te seismic studies an nei na tele investigation chik zoka an han nei khanin chu ngai dan chu adik fam kimlawa thil dang a omani ti an hmu chhuaka chuta an thil hmu chhuah chuanin India plate hi ama in ading top lawa nget taka om kha alo ni hau lawa mun sang sanga akhi ro meya a chemphei chu ding takin akhia leilung kha a nget lo em mai ani mun chen khata phei chuanin ding tak mai ngil tak mai hianin akhi chho ro maya chu khia chuanin lein thwa thip hnoi jok phei chu leichhung ril lama atol than hiama achung lampang jok kha dal tu e molo chel nget tu om lo khanin che si lo khanin an la im pha top mai ani hetianga leilung che te akhi te atlan hiam te hi mun sang sang rambial sang sanga a signal mu thei turin a om ta a chung signal an hmu te chu seismic waves lirnghing a che dan te an hnuaya hankal dan a in the dan vel te mun chen khata chuanin lei hnuai atangin gas tun ma changa om ngai lo ronin phu chhuak te ron khu chhuak te mu ania tin mun chen khata chuanin crustal stress kha a che dan kha a in thak dor mai ani heng zong zong ina a entira chu he India tectonic plate hianin thil engemo in thak tor akenga tunma an lo rin da na cheve a plate dang ne na in su mai mai angkha ani lo ti an hu chwa kani tin he thil in thak hianin ong rap thak tak mai chiat na na sa tak thleng thei aron keng tel ti an soibok he plate kong sang sanga thak hianin rin lo da nang takin thil dang aron hong theya chungzinga chuanin lirnghing rap thak tak le nasatak hi atel the ni chu Himalaya le a che ve le kha subcontinent a khanin lirnghing nasatak a thleng thei ti na ni chu mai ba ka mun chen khata chuanin tsunami lian tham tak te a thlentir theya leitol leiche leimin te le chiat na sang sang a keng tel vekani hetia ni chuan he Indian tectonic plates a hnuaya changa ron che chho zel ani chuan Southeast Asia khumwal pui hi engangin nge angong ta kangle India tectonic plates chungrila khina sataka omte engangin nge ngong aneyang ti te kansha thiam don chuanin he tectonic plates hi khwe changa local nge nia engtia lawindin nge ti hi kansha tangaya manlai chuan chimlama supercontinent anti Gondwana continent achangin India ram chu kum million za som ni lai liam ta achang khanin alo peng shanga marlama kal zelin akal dan speed po thlerkar dangte continent dangte han en chuanin achak fal ema ti chuan million som nga achanga million som ruk in kara khanin Eurasian plate nen hian anin tonga chuta anin norna achang chuanin Himalaya ruamte Tibetan plateau te hi aron in siam ta ni chu plate pahni innok chu voini thleng hianin ala innok chunjom zela India plate hianin marlam pang chu kumtin mai hianin centimeter nga athui zel hianin a han nok chauta ani he leilung innok reng awang hianin hetilai rambia la hi chuanin leikhur leiche ti veli an shezing em mai ani kumenge mozat liam ta a khachwanin scientist te chuanin Indian plate hi maldina Eurasian plate hi amma chawa hannok ni in an ngai china amai ro chu ngai dan chu voinia zirchian na ril jok an han nei hianin an thak thleng ta ani he plate hi ma sanga chang to a kraton anti chu leichhung rila changa lungchang sakhat tak ron chuak chung ho intel khoma changa in siam chu ania
chuba ka ma sanga changa leikhi lo omte deep shear system te lithospheric roots cha tak tak te le leilunga innok na awanga danglam tak le mak tak tak mai kokal nuka insiama changa lo om anni a heng term sang sang karon soite a scientific in han soifia vaki a har sa ka de leka chumi wangchwani insia thiam theinanin video a hian alem karon da ani heng thil chi sang sang achanga he play thi loin siam ani awang hianin a leilung hnuaia in rem dan hi rual khai taka kwal koi ani lawa kong sang sang ze sang sang neya ron om anni ta ani Himalaya le Tibet hnuaia pheichwanin lein thua thip dan le anin siam dan hi mundang ain adanglam zwal bi ka India plate kha Eurasian plate hnuaia avalua avakwal lu che akhanin ava in the dan kha adanglam maya mun sang sanga subduction zone kan ti tenen khanin ain anglawani researcher chenkhat pheichwanin he in thwa thipa hnuai lithosphere te hi mundanga lithosphere tenen hianin anin anglawa adang dai big ni in anshia a chumi awang chwanin he tilaya hianin anmani chongkam takin delamination a thleng anti a chumi omzia chu lei in thwa thipa hnuai lam arit zo kha zoi zoi nei ni hi ka tichuan lei chhungri la khanin ampil ti na ani chuti lain lein thwa thipa arit lo lam achung lang lampang ho kha chewe si lo khanin an lein pha mar tlata chuti ni chuanin he continent hi apon langa hmu theya hianin in phel ani lawa achungril achangin anin chendar zo kani chansu lein thwa thipa hnuai lam zo kha zoi zoin achung lama changin anin la shanga ampil riai riaya achung lam pangkha chu an la omrenga hei hian lei chung lam le lei in thwa thip hnuai lam in kara khanin stress na satak a thlen ta ni he leilung chevel hianin heti lai mun hi mun der thong taka asiam ta ani apakhat na chuanin man laia changa lirnghing na tak lo thleng to kha amu hil chu kai thoin na omle ta a sakna nei lo kha thachakna aron pein ron in siam chan le ta ati theya tin anhnuai lam achanga pressure na satak aron siam hi ngoi reng hianin kum engemaw zat liam ta achang to khanin alawin siam thei reng to bok ani kumengemaw zat liam ta achang to a scientist and Tibet hnuaia leikhi engemaw zat omani tian hmu chhuah ma khanin India ram le a chevel chen omram te inkara lirnghing te leikhur omte hianin anhnuaia engemoni inphu ma oma chu chuan seismic activity lian tham tak a thlen thei ti rin na hi alo om dai to a he warning chiang taka kan hmu theina chu kumsang ni pakhata Gujarata Bhuj earthquake an ti chang khan ani ome kha lirnghing kha magnitude pasari point pasari anna ani a kha khanin a chevel ramri chau kha awangong lawa India tectonic plate chungril takha awangor chedorani chumai baka ma sanga changa rift zone lar takmai Kutch rift zone anti kha awati chetelani khali hinga changa kan hmu chhuale kan zir chhuwa chuan leichungril innok awanga stress in siam hi munhla taka changa innok poni sela awangong na kha hla taka mi leilung het tha ma sanga chang to a leilung het thania anlo soipo kha nasatakin a khoi che thei ti hi ni tin Gujarata khatia lirnghing a omma khanin amalam kumria chu kumsang ka zakwa somka pathuma khanin Latur earthquake anlo ti kha Maharashtra akhana thlenga lirnghing kha na zong chu magnitude paruk point paruk ani a lirnghing kha ana maya thingtlang khwa somnga pahni kha ti chhiatin na oma mi sing khat ayatam mai na nun na hancha na mi sing thum ayatam ma anin hliamani heian adi lansian su ma sanga changa lirnghing lo to na muhil to te chu andu hunhuna kai thoin an lo oma anon chele thei ti hi ni tin kumsang kha zakwa somkwa pasariak hanin Jabalpur earthquake omle a heian central India ramchunga lirnghing thlen theina a omti aron tar langa he lirnghing hianin Narmada son linament azo ani he linament thi ma sanga chang to a lirnghing kalkong Himalaya le a chevela lirnghing a oma pianga lo chewe chin ani a kha lirnghing kha khwa zariat somriat pasari ngota anshia a kong aneya inding lai sangriat zanga somli paruk chu atlu chheveka
tin in singa sangni zaruk somkwa te chu a then chhia in na omani Himalaya tlangdung han en shim hianin he tlangdung hi hetilai ruam hetilai mun vela hianin lirnghing engti khuna po lo thleng thei ti entirna poimo takle tilang chiang tu ani kumsang kha zanga le panga khanin low mustang earthquake anti kha alo thlenga lirnghing na zong po magnitude pariat point pasari anna ania in hunshang shanga anzia dana chuanin anat zong hi magnitude pariat point pahni achanga pariat point pariat inkarana ani hian India marlam le Tibet te chu na satakin angong ani tin sangkha zariat somkwa pasaria khanin Assam earthquake omlia magnitude pariat point pakhatana ani bok khalirnging khana maya India ram hunshang shanga anlo shia a chumai baka Burma te anshia Ahmedabad le Peshawar phechwan khalirnging khana takin athleng ve ni khalirnging kha anat avangin Shillong Plateau phechu meter som pakhatin ain vorkang dor mai ani kumsang kha zakwa panga khanin Kangra earthquake anti athleng le hi Himachal Pradesh ania magnitude pasari point pariatana ania mi sing ni ayatamma innun na ansana building noi khat ayatamma atlusopin achhia ani khalirnging awang khanin munshang shanga leimin na oma India ram history a chuanin lirnging na bertezing ami ani hialbok khalirnging khanin achhe vel Punjab te Jammu and Kashmir te po awangor phani kumsang ka zakwa somthum pali a khanin Nepal Bihar earthquake omlea he lirnghing hi India history a chuanin achheberti emo anna berti in asoi thei hial ome mungar le Muzaffarpur khwa te chu ti chhiat fekin na oma he lirnghing na zo hi magnitude pariat ania hei hiam Bihar marlam le Nepal te chu na satakin asoyani tin sangkha zakwa somnga khanin Assam earthquake omlea Assam Tibet earthquake ti poin an soibok lirnghing na zo hi magnitude pariat point pasari anna ania a epicenter hi Mishmi Hills achanga ronin chan ania recorda alandanin leilung achanga lirnghing ron chhuaka na ber ti in an record ani mi sangli zariat in he lirnghing a hian nunna an sambok he lirnghing hi continent pahni in su ina lirnghing a thlen na satber ni in an record boka subduction zone wanga in siam anilo ani tin he lirnghing chungchanga an record le pakhata chuanin lirnghing in thom aron chhuarin ber chum ni in an soibok hengmai baka hianin Indian Ocean hianin thildang ron telve anei le a kumsang ni som pahni khanin India plate earthquakes lian tham tak mai pahni magnitude pariat point parukana le pariat point pahni ana ron omin chu chuan Wharton Basin chu avane ka avangora hemi awang hianin fall chenge moza te chu anron thole chana avoi khatna atan India plate chu munshang shanga an khichata an ke darme kani ti mu chwa alo ni chauta ani hengthil zongzong te akal phung te a omdan te hanjir chian hian India plate hi tunma a hlom khat anga an lo ngai danang kha ani lo ziale munshang shanga akhia stress na satak tak alo ma chon to a chumai baka an lo rin dan ain a chena sa ti mu chwa ani tani chumi ti fia tur chuan a warning te chu kum enge mozat liamta achang khan aron tilang to zok alo ni tunhaya zirchian na an neya chuanin Indian plate te chu an khichat mai ani lawa a chung rila soifia thiam phak bak ain sa in a khithuk tian muni he an thil mu chhuai anon soi chhuah na masak ber chu kumsang ni somni pathuma khan AGU American Geophysical Union Conference ania heta hianin scientist te chuanin Tibet chimlama seismic zone somkwa pali te chu adaita te anzir chianga he zir chian na achang hianin he plate chungri hi engangin nge oma engangin nge ache ti te an enani until mu chwa chuanin abara khai hlea Indian plate te chu a hnuai lampang lei in thwa thip te chuan a chung lampang kalsanin a hnuai zongin an kalti kha an muta a he delamination anti ma sanga changa theory mai nia an lo soi chu atak takin a thleng thei ti an mu chhuak ta chau ani seismic tomography chuan leilung hnuai lam a in thwa thip dan in rual rem lo le a hnuai lampang zawk te chu leilung chung rila an tlak hniam dan te a mu chhuaka
he lei thua thip in chen na in kara hianin lei lung thil te lung te chaklo le ke chemek te chu chunglam zong in an chho ve le thunga hei hian plate ke chetur le in chen dar tur omdan phung kha he plate ai hianin aron langti atar langani he an thil hmu chua hi evidence sang an la khoma changpo in adik zia ron tar lang tu a om zela Tibetan hot springs kan ti chuanin lei chung rila chang khanin tuilum maron chhuaka khata khanin mi ten in che china khatiang natural taka lei hnoi changa tuilum ron chhuak kha hot spring an ti ani kha Tibetan hot spring achang khanin helium 3 an hu chhuaka heng gas te hi lei pon lang te le lei hnoi mai changa ron chhuak an ni lawa lei chung ril mental achanga ron in phu chhuak ron om thei chawan ni Helium 3 te anomna athuk em avangin ulsam takin aron chhuak mai theilawa lithosphere hi engemoni sakhat le chak takin aron ton tlang ani ngot lo chuan aron chhuak top theilawani hetia aron lang le an hmu chhuak mai ani chi chuan he lei khi hi kan rin aina sa den alo thu ka leichung lang po aron tikhi to ti atilang chiang ani chu mai ba ka leichung rila nget chia khi a omti atar lang bok seismic waves Himalaya le Tibet in kara ahan omdan han en hian akaldan a pattern hi thilpa ngai ani to lo tian hmu a akwal vaka achang le amwang em maya chumi in ati lan chu leihnuaya signal akal theina tur kha structure leichungril khi te awang khan in amwanga duangin akal chak theilo ti nani hengzong zong ina atar lan na chu he plate ding tak mayin achung lam achang khan an hnuai lama ngil takin azuk khitha ti atar lang ani chumi omzia chu kan lo soitak ang khanin lei in thwa thip chunglam le hnuai lam te chu anin chen ti na ni chuti lain lei pon lang lei chunglam pang an han te na chuanin he an thil hmu chwa hi adik zia le ngai that lo na kongshang changin aron siam bela GPS data achang te an han en hianin Himalaya le a che vela wave akal dan kha achang le a in thlepa achang le akwala achang le amwang em ti an hu chhuak buka chuti lain lirnghing thlen theina hmun hlom khata om entirnan Delhi le a che vela lirnghing thlen theina tur hmun om khom swarms an ti te earthquake swarms an ti chuanin veng pakhate mo hlom pakhata lirnghing der thlen theina ma se lirnghing lian tham tak ron om si lo ma se leiche reng ang chi chuanin ni kar thla te po adayang tin heng earthquake swarms achang hianin leihnuaya changa tuiril ron chhuak makma te tlang kang te kha om thei bokani chung ang te chu Delhi le a che vela te a oma tin stress field si mun shanga a in son boka chumi omzia chu arts crust leichungril achanga thil in nok a oma khatilai hmuna khanin stress na sa takron siam chin ang khani tin Himalaya tlang te haruam te a che vel te ma sanga changa alo in din dan te hengzong te han ngai to hianin hetilai rambia la hianin thil engemo lian tham tak lo thleng tura om ti chu hai thei rual ani talau hei hian ati lan sian em pakhat chu India tectonic plate na satakin akhia ke chemei thei turin na oma chumi chuan hetilai hmun le a che vela hianin lirnghing na satak aron thlen thei ti hi ani ta ni Himalayan arki lirnghing thlen thei na tur hmun hlau om te zinga mi ani a abul chia hianin Indian tectonic plates a oma he plate hi Eurasian plate nen an la in hngeng zuya hemi awang hianin Nepal te Uttarakhand te Himachal Pradesh te Bhutan le Arunachal Pradesh te chuanin lirnghing thut machon thei reng an ni ta ani heng rambial sang kanon tarlan tak achang hianin lirnghing alo om thut ani chuan magnitude pariat achanga pakwa in karlai ani theyang khopui lian mi pui bit na hmun chu na satakin anghong thei don ani entirnan Nepal khopui Kathmandu te tin India rama chuan North Indian te hi aniang amai ro chu hlau om hi he ruam le tlang borvela chau hian don lawa mundang da ya hlau om hi a thleng theya tectonic plates te hi achung rila anin chendara ake hianin kha angong le a stress kha achung lampanga mun shanga khanin apemin akal kwal theya chu swan incha plate earthquake lian tak mai achwa tir theyani
Eli le a che vela kan soita gang khan earthquake swarms ho om te po khanin he lirnghing hi an lo man ve watanga na satakin an che ve thei ani tin tuipui kama kan en chuanin India plate hi Southeast Asia hnuaia akal zela Andaman Sumatran subduction zone hnuaia avalut sia heti lai hmun hi khove pumpuya angkang lian li rap thlak tak tak om thei ania tin heti lai hmun hi achol lawa achereng bokani chuwang chuan heti lai hmuna hianin magnitude pariat aya tamma lirnghing hi thleng thei reng din hmuna a om bok chumi wang chuanin tsunami lian tham tak India Bangladesh Sri Lanka Myanmar le a che vel tuipui kama om te khan na satakin ati che thein awangong thei ani hemi awang tak hianin heng hmun sang te hianin a inzom pat mai hianin thil hlo om lo thleng tur atan inzom na an nei vek ti atar langa achan chu he tectonic plate che an hnuaia na sataka aron che chuan a stress akha twar lawin hmun sanga heti lai rambiala hian chiatna aron thlen thei ani zone pakhata leikhichat lawom ta sila chu chuan zone dang awangong thei zela chumi wang tak chuan chiatna heta athleng ani chuan hmun danga khan a inka puk chon athleng chho zela lirnghing pakhat khanin lirnghing kong dang kha awati har zela arwalin chiatna lian tham tak le na satak aron thleng thei ti na ni Scientists 10 Indian tectonic plates hnuaia khichat in chen an hmu ani chuanin voini a hianin lirnghing lo thleng thut po ni se engtin nge kan lo hma chhonang engtin nge kan lo omang ti a kan lo in hma kho soya kan lo inven lo khi apoimo ta em mai ani India Bangladesh Nepal te hi mi pui bit na hmun an nia akum telin mi ampung zela chuti lain Himalaya Mega Trust aron thleng ani chuanin atwar na satur ber ramte an lani zuya Delhi hmuna hmun tam zok phei khu chu an leikhu anemin anghet lo em maya khu khwan leiche emo leikhur kha asha tirma em maya chuti lain Nepal infrastructure la achaklawin anghet lo ema tin Himalaya le a che vela khwa te chu le lo an sakna tlang panga te ania ruwa aron surin lei amin na sachin ema hmun het lawa an omani Mizoram kan in saktan le kan ram leilung omdan nen hianin ain ang hle a lei chevelte an ena an monitor renga amai ro chu an mabak ala ko hle GPS tracking mangin Himalaya tlang le a che vela te leiche a omem Seismic activity omem ti te an en renga tin Indian Ocean a po tsunami ron om thut theya omem chumi awan chwa mi puite hne na inral khel na thu thlen wat thei turin anim wat sai boka heng tiang hian na satakin lo inral ring ma sela ani na taka chwanin khopui te hi an tu sema em maya chan him thei ani don lo ti ro chu chiang hle heng zonga thil him lo le kan saklo na ber pakhat chu kan in sakda na te thil kan siam dana te hian ani chu construction quality hi ani a seismic ko chang te chu omma sela chumi a invent the na tur chu kan nei lawani India ram mun shanga in sakdana te northeast India a in le lo andin dan te construction an siam dan te Nepal a in le lo andin dan te construction engkim an bundana te han en hianin lirnghing ma chon tur hian azuam om lo hle ani retrofitting chumi omzia chu thil sakto sa a technology tharte han wada bela emo a thil kha an wasiam cha tun lai mille chiatna harsatna rigrum thila polo thlengma sela mi puite ta na a him theina turzo ka an thil wasiam chatna ang khania khang retrofitting te po kha amuang ema atna hi achak lawani chubai baka hengkonga hianin fan za om ngai lo ema Sunga wang chuanin building hlui to tak te a oma school hlui to tak te sarkar pisa hlui to tak te a oma heng ho hi lirnghing lo ma chon tur hianin an hlo om em ani mimal ina po in hlui tak te siam chat ani lawa ani ang khana oma khang kha a hlo om em boka Scientists chuanin he delimitation anti leilung in thwa thip in kalsan zonga a om hi seismic waves te a che dan te a chang hianin a om thei dan an she thei to a ama ero chu engti khuna nge lira ron hingang ti ero chu soilok thei ani lawani ma chop poimo tak ti tur mi puiten kan nei ta a heng rambial north east India te north India te kan lo soita kan khanin lirnghing na sa taklo om mai thei a oma
heng thil hi kan lo in ma kho suya kan lo in buat sai hi apoi mo em a chu kan ti thei tok le kan ti tur om chhun po ani bok ani ole khati zung khatun chuma video karon le chhuat thei te chu ani e